sanan kan ko, likod ko nanalang ko nan kaniko. Wang chororong sa malmachain kop na, koryang kop na. Speaker and legislature sa kong labalakan nan Valencia, momot sa government, o chon pon pengisak. Pechawan luka kupuran korasong nan sa malmachain kong ranwot. Ngayon sa Nicolas, meron pechawan kalali kukupurakan, hautapen sa malmachain kong ranwot. O iya cara lapin sa palmachay rong kan kay kasarang yan kaulan ko karon uyapan kasantikap ang apalpan kabinsalet so mga COVID sa tuwang nan way phone pay tokan muni and COVID sa tuwang sa palmachay ran masala and way phone pay rong sang kolonya way phone pay kasarang yan kaula puko pachawan niya wiyarang railat Pfizer report kan and Banyan Pompey Fisheries o Aquaculture OFA ni April sili sa kanparya katriya sa kayo kulakay sa pnamaysang nan conference room law nan option kop na may bacha pay labala kolonya Wayne Pompey o may bacha wanta kaula watch yay sa palmachayan kop nan Wayne Pompey Honorable Reed P. Ulfer Hong Ralph Advisor report kan yay Miss Patricia Chosen, Mr. Simon Bex, Mr. Donald David, Miss Jasmine Mendiola, o Dr. Sungoro Sungawa. Nan programan kasarawat kab na bacawan taula o bacawan niya sa karata niya, bacawan niya jungal kapeng kalangan ng Royal Queen and Legislature kay sa Banwing Pompey. Pwede ujut na bacawan sa lang Royal Queen and Port Watch o pilpachawan kasama irailakan pilpachawan kap ang nan Queen and Port Watch. Kap na pilpachawan taula pachawan kawit ki Royal Queen and Port Watch irailan pachawan na upana ang nitatakan kwen kap kay ratama panenofe o polpan chonway. Programen kasarawat pachawan saklan ni photo session taglal pa na and kap na administrator ano pay Israel Legislature kay sa Banway Pompey, Port Cup and Ope, o Israel Cabinet kan, me pachawan niyang chaweta kasarawat. Karyawan sa palmachay naman ranwat yung yapan kasantikap ang apalpan kabinsalit, tesoma ko bitay sa tuwang. Doon pe yakachkash na narayan kabarpan lumong takabinsalet ko bitay sa tuwa mentacha saman poita ka namin yayan sampon ko'y napachala ang niparara o apalpan lumong takabinsalet watch miyangaki to kanslasin sangsangan test kan hobil kokautan wasan quarantine ang pachulang ato enrollment Pompey kan o nabil kokausan Pompey. Niya sila premya isa kwaluan parya katriya isa kayo. Kapna pachawan na karmichi ngayon ng actual cabinet conference room. Ang pachapan legislature resolution ng paisisak tayo na ibigay sa kayo na kamanaman la o walyan ka constitutional emergency order CEO ng Riyaisak lang sa Ralimao sang legislature kay sa Banway Pompey. Constitutional emergency order Riyaisak lang sa Ralimao nintuwa na waktaklar na legislature resolution isisak tayo lang riyaisak kayo. Pachawan sang manamanan Pompey COVID isak 12 task force na kakautan na sa isak kayo and pariya katriyaisak ang apalpan COVID isak 12 o pwede met legislature resolution nang isisak tayo lang riyaisak kayo. Kawata yung pali, the commission, choror pen sa tata o pukokan, and Pompey COVID sa 12 task force na yun. Yachakan waktak lang na legislature resolution isisak tayo na yung sa kayo kasaniti, kokautan pandemic readiness and response unit, PRRU, walyan di COVID-19 task force, kawewen mo itata and pacholong ito naramas ng Pompey na arala hapan itawin railakan no kanang mintuan kasanti nakak and pacholong ito. Pacholong ito na railakan na kapinsalet kila COVID isak tuwa karayray lang constitutional emergency order
Ria isak lang sa ralimaw, len ni chun tuwaw, yakot ria isakeo. Kalakaban me pan, kochela CEO, ria isak lang sa ralimaw, pachota sam, ne chalakit, chala riyakit, o saltin anumochan, sang song pareo, hong san pariyao. PRRU Legislature Resolution isisak tayo lan ria isakeo pachawan kawata. Uyawi kita Palipukat, Chief of the Division of Primary Healthcare of the Department of Health Services, Executive of the Pohnpei Environmental Protection Agency, Director of the Department of Public Safety, General Manager of the Pohnpei Port Authority, Ho Attorney General. Chief Division and Primary Healthcare and Pohnpei, Dr. Raleigh Chin, Nintuan asansan na resolution, isisak tayo na isakeo metan mga PRRU o etan kolokol puko koros menyaya sang task force na yun o bilkan kun report ang kapna. Ruwas koros kasantu koros kaway tentatok me task force na yun kawata pantu tuwe chan lau e kasantu choron miya sang PRRU. PRRU tantosa sinsila o para lumong tagapinsalit COVID ay saktuwa o talilito Pohnpei o mapan payan miya paluwas pan pukoki apali o para chonwe. Wakta nakasampan na sensan na resolution isisak tayo na isak yay may tan pa chonong aton railakan me kapinsalit kila COVID ay saktuwa. PRRU Pandemic Readiness or Response Unit pan Chok pagpatulong ito ni Railakan makapinsalit kila COVID-19 saktuaw itawin kasantikan menyaya. Ang kalakapan kochela kasanti puka socha pan laut sang chanariyakit o socha pan rairay sang sonpariyaw nan macam. Sabung buka cuya tip chow. May Pachang Kapnanan meeting daw yan ang alangwat kay Commissioner and PRRU, Dr. Raleigh Chin, Acting Attorney General Mona Abel Panklinen, Director and Resources of Development Mr. Hubert Yamata, Chairman of the former Pohnpei COVID-19 Task Force Mr. Winsner David, Director and Public Safety Mr. Patrick Korn, Director and Treasury Administration Ms. Christina Enning, Election Commissioner Mr. Reinhold Stevenson, Chief of Staff Kabele o Public Affairs Officer Mr. Federico Ayres. Kasaluan sa kalmatay mga nanwat niya ito kanunian kapinsalit sa mga COVID-19 saktuwa. Palian pasan mawan wain Pohnpei men pacawan sa karakway tokan may railakan makakayang kachkita pacawan ala tokan sila kapinsalit sa mga COVID-19 saktuwa sangsong karay sakwalo. Pachota on pilpacawan sansan may railiyakan melisayan o liyakan makatiti so cakap niyang kachki. Tepacawan ala tokan munuwat. Tokan sila kapinsalit sa mga COVID-19 saktuwa kung pachota public Pelpelian monunian Pohnpei. Pelian publika kun pacawan langata kulak walu ni maisaw lel kulak limaun ni saujek sang niat len yalan. Koros memen yang kachkita pacawan tokan silasin en kapinsalit sa mga COVID saktuaw pananana o teta tarako monto kapan pacota. Tokan silasin en kapinsalit sa mga COVID saktuaw kun nguyawin iba o pan pacota. Bakriyaw na rairan rang riyaisak walunan punga. Sang nakawit and palian US Central for Disease Control wini and silasilen kapinsalit na COVID-19 saktuwawat so kapag o palperara 80% waisak kayo poncheo. Nintuan taman sansan ng report mapimpachota sang Moderna Vaccine Administration and Pohnpei State kasalita melele April silisa kan pariya kutriya isakeo rail and men Pohnpei kan makachkiya tapachamaner tokan silasanen kapinsalit sa mga COVID-19 saktuwa o kanyang tok rail aramasnen ket walu buke pa kwalman
may bachpatan ni present limay sakso o iray na kan may bachuman ka nakalara ray chumal to koryaw ray laramas bakit isubukas liyakan siliman may bachpatan ni present limay sakso. Wini na wain pompe sa kalman kiyan sa watch bachpatan ni wini nen tapke o kain saklan sa kalman chay rangan mo chay ran masalangan wain pompe. Ulan pa minute tayo kulak 1 minute tayo sakso na may isang ngalangan. Pa minute niya po chay kulak 0 minute na may isang wano ni saucho. Rango chang pa minute tayo masa. Ninatay isak limaw lakan tayo na. Pa minute limaw len wano. Pa tabakin o pa miya kachay. Ni saucho kan niyasin ang pa Palimasa ni natay isak len niya isak lakan tayo na pa minute limaw len wano. Pa tabakin niya nga marmarakan kachaw o pa kak miyang len niya po nga ang pamiminan pungan paliyay ro palimasa ni natay isak len riya isak ilaglagan tayo na pamiminipit limaw len isu pa tabakin niya nga marmarakan kachaw o kaya isaw. Wanam nang ranaya miminiti krawali isak limaw wanam nang ran wach miminiti krisi isak isu. Wan sasongan kachaw nga maratinan ray ranawarya isak tayo mimini isiswali isak riyaw. O wan sasongan kachaw nga maratinan isak pongwach mimini isisew poncha isak limaw. Ponpay para sang kachpen kulak 1 minutes isak limaw ni sauchip. O pan prong sa lang kachpen kulak 1 minutes isak silo na may sangan lakaw. Ngayon ko yung natsakan autaban sa kalmachay ron watch kalanganan kukuran koros o kas